Kamesere IGP say police for wo Ghana nyina ya 100 anka anti-robbery unit no enye 90. Police near we good investigation street and man information. Enipa tumi je won kwafuru nsem wa bra wo bre nson ye. Enu nti na ye di aduro. Udi aduro na nka seka ni 20 min kan bie mu a. Ene nka na woni nyame aye pem. Se me ko ba bi ko ye adwuma na me wu a. Me prefer no che se me yare ada de ma sofa. No guy bia na wa dress se mo nkofo ni bi na etu aka no. Mo nkofo ni bia. It's all about Agizbot TV. All we now call for what you are there. All right, here show be I'm here the Fresh boy Papa J. As you see, I mean, I can say you will Kumasi City more. You can't scap. And then Asamado, the native soldier, and Atenasia, Yababedi and Comonti. Say, I feel I will share my try. So I subscribe and I will share and I like it. Now, Obi or Ben also and you be to me. I shall be also come pam. Ede Amawo. Before saying come on, Maminka in him is life ministry once a month. Reverend Isaac Opoku, both to me can just say Bosha Bipokuma, say sorry, El Coso. Try say Tuesday be our baby share now. No, we didn't put on. Na they be other Kumas on the bar. You never find a son away. Eddie, I must say so. Oh yeah, crusade. Oh areas. See real Kumas. Me no can say a crowd also and I'm Kwanso Eba. Aha, a crowd so I'm Kwanso Eba. Te do well score. Na fa wo ko Jimmy Benanya ko pon fa ne so no mbo. Share no so 23rd of March. Soon suma on February. Eddie Kofi Kenata Eba Eyeman Kranso Happy Jones Resort Kofi Kenata Papa Kumase Rap Father Comfort Kwade Miankasa Misumi Baby Susuma Ofedu Ansoba cool 200 Ghana cedis Man Kranso Kuso ho ena Jumadi and Eba Bekoso Salabash and Ebasu 23rd of March. And I mean here Samado the native soldier and Eba Ababedi and Komotumi and Kone Mana Kwabani and Fire Komodo and Shishaso Asamado Papa J. Boko there. This year was in share you. Share. Oh, any official pa. I think come sign. Yeah, na afini me kosen. Ibi ekoso kama. Wanta squad ni na obi anwe. Na say me hu obi send me video bi. Me hu guy bi ana wa dress se mo nkofo ni bi na se bi ase etu aka no. Na oda ha video no na video ni ba bonti. Na pese mo say oye mo nkofo ni bi a. Oka native defense family. Oka mo squad no obi. And I'm say, squad and some come to and come. Sir, Nipe Biawo, a Meren Danyamia Shaman is Umedi Wariasi. Oh, okay. It is a Udit Eswan. What a peso crabbe to me. Okay. But I say, Obren Soya, and Nipaboa. Okay. And Nipapa on for machine gun and Bessus, and Yamese Umbre Obren Soya, Obren Soya. And I said, Yameso Obren Soya, dear. That means. Undi aduro kra na so bi tu kra enko because nyame so branso the all Canadian ketisa but enipa tumi je won kwafuru nsem wa bra wo branso ye enu nti na ye di aduro no ti aduro no ye di aduro se de ye ba ya nipa ntumi nje ye kwamfiri ensem okay ye ndi aduro se ye nguda wo se nipa ye kwaji aduro wo no ho e wo no ho no no wu na emom ye di aduro se de be ya nipa da se ni de ontumi nje ye nkwa je se bra nyame ahya ma ye na duro uche mo ono so like obi no sa protection bi awo aduro then in the day see who say the time na so na meka se ni nyina wo nyame nsem okay se nyame ka se ya sa na tie well me hu ya me am se no asama no nkofo de me nyini se bi se betimi ato ba wan kasa wo ka se oye part of mo nkofo na what dey do anu nche se etu ntimi nku Papa J me ametie kura etu betimi atese ye se ene asama ando kwa akoye adwumatu akoka no ma ne nya onwanwa be de be nwanwa man die go woman born another oh okay minim warriors a omabom akọwo omo nyina beduru fie da ene na enye wo na mokọ no se de bia se ye kọ ana ye nyina ye ba fie saa na ema ye hu ye mema ye okay enti so obi wu na se still na da so ye adwuma na kire se wo ye bema Pacho de America minimum so what ase a eno na ma ye different from enkofo binum no se me started say me bo enkofo japade ho ba me di me hu wura security jumadi mu no me na fofo bebre awu omo aye no omo started omo ye beto omo wom omo so ye beto ye wom bebre awu but eno ni mbu ya bam because ye wo bema ene de ofesi ni fie eno na ma wo ye bema no enti no se minua atofom ana minua akanche negu a eno ne nkire se yenjai yadwuma ye okay eno no embom hu emfa hu bia meto mo so se opon de ye fa nyina achi no se bi betimi akan
eno ne nye ye nwanwa native defense force obi ayare say the time udura etu obetumi aka no obi ayare o bible mu kra no Philippians 1:21 o se mase ya meti and metima Kristo na owuo ya memfaso and ye owuo na ye memfaso as a warrior bi a owuo na ye memfaso ha tie no owuo ni si a eno kra hye yenkunan me ye koso ekon okopa no we ma me enkomo me 16 niggas die na asemo ya ma 16 niggas ye dinkunim because ka che me say contest entimi nyetu adu na ordinary fu kwa yemfanto na nafu ni kodi aduro ma ye try no na ye born na wana ko e ma ye ne kwato hospital enti de no all kano no kra bi wo ho na Papa J me da say me share say interview ni bi na okanya sasempa okay na ni mistake a oye o fa ba bi ni say wan hwe ye adwumadie so na kasai o hwe de obi aye o social media na de ka de fraye okay o de ebi mu obi ni obi ntokwa bi esi na nsie nkura ba e trendy no o de ye kwaka ho bi Papa J NDF yan kontokwa o okay me ba bi a minim se me kwantokwa be si kura me nko aduane bi wa aboabo traffic light o de pa me godfather tias na o me yekoto bibre no CD owu o tias no na o me yekoto sa aduane ni bibre no but owu ye me nkoto aduane wo ho ndi biem ko minim se saa e ho no me kwantokwa betimi esi anytime timi nko me medidi a me ko ice cafe cool no makwese ko na bi na medidi me ko tra ba bi se me didi na me hu se obi aboto akora me sole aduane because enye ntokwanti na ye NDF okay enipa fa ahudie nti na ye NDF so obeka se wato asase a wuguta wo genuine papers a wo si wudan na mesinfo ni besi dan na ko na anajo bia bebubu dan no no be fa se me guardian anajo ma nipa no ba so bebubu yemfa ne ma police eno nti na ye NDF no okay se nya adwuma a ye genuine na se Papa J o frem wo phone so se obebome a ade be chi police for beba ofie report o edu awadi obi so bebo wa so ko ya wo hwe na so because oto wa say obo okrema se me de me ho to medura mediso eba ofie be hwe waso mu a ebi a me bo wa wontumi mbo me bi me bu wi a bekwa koye police case what you say police for ne beba be cheme police for ne be cheme a meduro no emfa me nwane meduro no emfa me nyera meduro ne be hwe ama police for na be cheme ame de makọ central ekoduro na me woro me ho a eduro ni me fa mi mfiri ho ye be woro me ho de makọ hye sales ho ye de me kọ hye sales wo eduro ni de firi na me midam ba kota eduro ni be ofie na wo eduro ni be gina kọta adaka mu bi okay yeah enti me ba ofie mebo me de police ni na be ba ofie na emom se wo bo ho musuo toa me o me fie dia mra ne kire me say I have every right to defend myself the okay there na eduro mu di ye den because ye obi na be ba ofie so ene wa ba be ye bibi ye di eduro no for dabone edabone ne se enye wo na akwa nipa no eduro ekontokwa nipa ntumi nko eduro kontokwa nipa ntumi nko eduro eye adwuma a nipa ntumi nye se adwuma no ai ba de wo betumi de wa adwene ne wa ho de ne wonyansa ye na eduro nye asama wo kan emodu ai de wo betumi de wa adwene ne wonyansa ye no eduro nye enye eduro so entimi empie nkoko ntokwa ma eduro ntimi nye wadwuma ma se nipa no onyaye bansere ne ma wa na onyaye bodua ne ma aseji eyetu aduro a etu aduro no de ama no de bat wa nyusu adwene ne kese a etu obekun se ye duru ba bi bebra etu atoto anya minti efrim wow but still na me no tie yi se tituo ten na ye tie ye interview yi enye se ye guide ha na interview no nkwan na ya meka se Papa J paki camera ne fast na ye nko wudi le kura me mekọ ajawo enso e bia na se otrim se asamado de eduro 2 out de me nko ba bia ba asamado de ne ho meje da bi metumi de mahonde ni minyansa escape putu ni ti o se me de ahonde ni nyansa no escape be tuye mpofiri mu di a mintimi mfa mahonde ni minyansa ndoje ho ne na eduro ebe presence ne ba be ya adwuma no o ka se no maka Esther Smith mahonde ni minyansa so so de okay there
se bi betime yusu ma adwene yie pa dia na se ka ho ban bo na moka no ehun hia betime yusu ma adwene dia na metime hunu se bo se me yese tutu me niam dia ka ho ban bo ehun hia ahoban bo yenti ahoban bo hu hia ne se wo nka bi nhyem no bi betime abeto ahya wo so ehon no na ahoban bo no ye adwuma no okay wani na wo so no aha enye se woni nda ho so krate se bia meka se bia wato asase wo si dan ana adidi ato ye de ama wo ba obi se chinchina ho mpene utu kwan yakoba bia kwan no usuro so wate se se abonefo wo so ope escort eno no sa na ye ko na ye adwuma na de ye ko na adwuma no so nya bone adwuma ye bebo nkwa ho ban ama wo enti nyankopon na nanom kra nim se ye boni pa nkwa ho ban ama no tie ko hia sa de no wo kwan so a ehon na ho ban bo no beboa ya ma se bibi sa akosi etuo nkan ye ba me ami mfiti prekope nsole nka se medi eduru nti no me kokrofrom akoye akotututuo okrofrom akopam obi a okrofrom obeti esi atu aka asema do ama na wu okay na empe ahomaso empe me ko try na dabi enu nti na meka se enipa na ne interview no okanya asempa ba ni mistake okanya se ode ye francophone bi okay me nya sure se wa hu se NDF ni bi gina bonti na obi ko ntokada debe no kwade debe ana said o kan say street no ene ma bone na ye fa free street no so no me kan asem kakra kire no ka kire 16 years police ni a we good in investigation how to meet criminals pa no e street niggas ene ma no information police ni otimi ko bebi ko say ni pe odwane kwasha na street for na information ama no also na se cheche drugs pa yes ye say okotamale ho a operation team bi ko from Black Maria omutumi ko obi store mu eseche wono makoyi tramadol yeah enti edro na kire omo se tramadol sha ho ana eye informant onu so street person yeah enti street no so no et say electricity negative and positive and the carbon na ye power yeah say or condemn street a ho de menene nya adwene wo be say street no so amanfo street no so boa society no on tufu say wo street ni so afa ya de pa enhwe boni nsu ahwe papa no so wo street ni so okay because obobo nkofo bi din no mo street so tonton fon na o maje o mo shop o mo ye billionaire so mo tutu kwan ba o mo ba street ni so be ya de papa na no mo de abegani yeah obobo mi mpanyimfo bi din obo mi am godfather Musa Kromodin yeah street ni so na Kromodi abaye Kromo aba saliki street ni so na de abaye aba saliki yeah omo be hwe papa e wo street ni so na ye nene ye bu omudin enti o san ko tufu se oba street ni so abehwe papa na su a because enye street ni so anka nkofo bi omodin nkofo bi bone cap to now nkenya omo nche omo yeah papa je me nkan fa ntumi ho nkofo na adidie ahini ato omo a nkofo di sika ne koti kwan je furo mu nsem a me maboa me ne mabusua etim ni aboa me age omo ahini ya omo no enya asem ketwa wow ti so be condemn ye adwuma ne kire me a wonim de ya wo ka o wan condemn madwuma amo me hwe bi o wan no kwade wan condemn say adwuma amo ye nenye wan condemn adwuma o se pe bibi papa de ne jan ne ma na de gugugugu ye ho no na ya na akora ye kwatwa ne ti ah sane de okan me si me hwe interview no A to Z sane de okan se o ka asem a se de o si ye matured no on dive deep to asem no investigate ansa na obeka na bonten yeah se me da gombeni na ko ka asem no fa ye hene ho ana meti yanka enye me de medi ya wo mi mu se na o si ka no on se kasakwa se na o ka se wi ase ade bi obeye bia no o mre so a isa no pese o kire se eno krampo na efi se bia protection ni ya bebe no ne time so ye no what ya say wanye se o disrespect ohene no anase ne dibre ne mo se na wo ka se no matter what no se time no so a obeko isa no pese o kire aha wan kase time ne so a pese o kire se hwini o se eduro bi eni ho ni kase ni nyina kire se etuo eduro ni ho ye nja ne ma na digugu ye ho no na ya na akora yekuku ni twa ne ti ba mi wa ne nkofo a ekọ ne so no ebia wunim omo nso ena se jawo se wo kọ honum kwatwa ne ti bra untumi yes ye jawo madagombe ni akora ba ko bi o tamale sisi se wo kora akoso ne nsase kura keke kura untumi yeah so ati ase ti won hwe na wan condemn power tumi wo ba tumi mpenkwasi asem sebe eno na wosen ka woka okay ati ase enti no ye dwumadie na ye di no
ye nipa na wo ka se hu se aboni tu a oda fom no busa ho se how many bullets ne eto ye anka sheda kokuru mo ko investigation se nipa owu ye no mitie background na no mu gina ho kasa na omo je se omo to be de ho ansa ana me hu se baby kwa se yesen twa no kra baby omo je se nye eto no nko a o escape bullet bebiri ba na me ka se nipa wo bre so a obeko yes ya tu no tu ba ko pena na oto fom wow ene sanka bibi ni wi ase what ya say ebi ananka otena ase eboro bra nyame ahya ma na anka wonim de ebeto no papa je me se me ko ba bi koya adwuma na me wu a me prefer no chance me yare ada de ma sofa woko ba bi koya adwuma na ho na grind na woko no ani mo ya sense wo beda ho na wo be yare a na bia yare no kwa se bia ho beto wa na so wo nto ba ma wu eye hyew oba wu ne wa wow ba ma wu etia oba wu ene wa asa mukuta soja fo adwene ko soja ni onim se anytime bia etumi to no obetimi awu sa adwene bi na mo de ahye mutiri say native defense force yeah your force traditional force we are soldiers okay but not in a modern way aban soldiers aban soldiers traditional soldiers abrafo titana constitution by no ye na na act as soldiers and police yes sir yes sir we bon komo kaka mi wacho papa J bajo me ba yedi komo yeah ka o e di komo mi so phone no na internet the other side na chepa na so be bi wa na wo hye hu say ye adwuma nta so ma do to aso no so ka ho bi ye nyim free titana constitution by no yeah type na act as soldiers and police baba J minim police for bi omu cooperation ayen kofo ni bi ka omu ho asa na mutumi ekocheche nkofo no wow and if you na wan condemn okay only Ghanaian investigation about native defense force asa na waka and ya franco fo me senya adwuma mu na me wa so ummeto se hwe wo me ho oh debi ba ye obi won ma tell me won na ba bia na egugu ne ho yeah nya that type and I so be aside we no bia won adwuma nkasa wo ye yeah okoboase a currently do ye ECG for panyin wo boase or native defense force for wow nansi ya koja na yi e wo Accra okay wow on ye ga asafo ageme omo second in command okay asafo achefo e wo ga on second in command okay native defense family okay wow enti say ni pawe so unso ahehye no na condemn so nkopɛ adwuma papa bi nya unim ni dibre okay aside no ye wo mpanyufo bi a me pese me bobo omudin ye wo soldiers kura ankasa e wo native defense family mu soldiers fu ankasa aban soldiers wow Ghana ofirifie na ko army no e bia no ye brani e ma ne hene asa na aban fa no enti o leave ana o off bi na se dwumedie bi ofie o ba be fa na bra for tale asha be ante okay ti e ko ba bi na se oni duty na o leave o be fa na bra for tale asha be kan ho okay the all kind there afa na bia wo kire 16 niggas niama bi amo wo hu hawa modjuma ye nankasa esitie betoro the part na ha ne se niama na bobbo mo ho ne ne keka kam ho no onu ni gidie wo mu no esuama no se niama na bobbo ye ho no ye gidie ti for him say obagie dia na se onjin di no ye nye malamfo ye aduro mankofo ne be convince wo se gitu aduro di me se wo gi se tu aduro ho di se wo gi di se tu aduro ni ho me asama do me no magi achinye ye mimi gidi na me makotu eska akwaje e na me de ye madwuma nti se wo njin di a me nka se bra na me nya aduro ma na ma magi achinye omo ye aduro no na ba bagi wo achinye me nya aduro me makosom akotu eska e na ye de ama me e na won so se bia wo bo Yesu din a ebe yi we firi musuo ni esan mu e na me so me gidi se me bo me nananom din a ebe yi me firi musuo ni esan mu na magege omo aka de aka me ho enti no onu ni gidie ne de ho na o follow no yeso de nam so no na yenso ye gidi edro no e renewable like how so timsa ko renew what time expire and so oji awaje se bi o magi tu adura no ano forever ye obi a ho no ebi ho no mo a ebere bi dura wo se wo koye ho amamere ene obi ho so a ye nya amamere
Sanity. Bi wa so ko na ko shimu kena. Ko miem. Unkomiem na obekwa kwesiesi ade no. Ye miem. Okay. Ba obesiesi ade no. Se phone kora okotiska to phone a ewumu a obeye phone no ho adwuma kakra. Okay. Obeyi cover free ho obepepa ho be dress na san the cover na san se de be ya phone be chama ho. Sa pepepe efie wusi fie si we on ma be maintenance. Yeah. Eno ne nkyere se wo mie fie nim. Ba wo kora fie ni se de be ya be chama ho. Me won se mo sort time mo madwuma no mo ye ko bush nko a ase anytime bia obi asase ona so obi kodi ahenie eno nko na mo ye se ba ne se domestic efie ankasa adwumadie na eno de obi hia mo sa enye ya na Eno kora na ye ne kese efie de ne de ne time bia adwuma wo ho sa bush de ne ba 11. Oh sa me se bia bush mo na mo tire mo your gold office bebre o Ghana say ya native defense force for na guide. Oh okay. Ba said me kan no ba bia na e hon dressing. Enti se wan kwato se ndrogu nipa no ho an no ne nkere se won kan yo. Oh okay. Se wo hwe na uniform ye hye me ya dro bia ngu me ho. Office work ni bi no. Oh okay. To betima kwato obi no address say no ho no. The onu gidi de e wo no ho but ensure go say wo your office. Okay. The man say forest bureau. What just be sika bank bi ni sa na ma no say obi hia ma mutime kokoye. Ani nyina ayeye. Ofie kura wo hia security wo ofie kura ayeye. Bibia efa ban bodwumadi hu bia say security company. Yeah. Enti bibia efa ban bodwumadi hu bia ayeye. O se ka mo so mo de enka guy ko mo no niam wo ho. Enti no bibia ba mo betimi aye de FAC ni pani straight. Ye onko fo bi o mo guide nko fo fie no mo japade a bibi ba no o mo dware. Osen madane me wa hu pa o but o hweza so de ne ho kwa emfa enti no wakotete baabi ama ya befa bibia ko wie echi no no abeka konfo Say no nti na be hia obi a say obefa native defense force ni security no because both physical and spiritual. Yeah. Enti even say o guide fie na ade ne e ba ahead a o betimi ehu kwa ka chefrance asem sense bibi say ye mo ye ho ana mo betimi abo mo kwa ansa na ni kwa babisi mo wo sa ade ni bi mo hu ani mo another money a D for pay because who dey betimi asi there that means betimi ahyem kom say ade ne ya ade a e be boro wa ho den so a obe sense de be bro so no ye be boro so no obe sense. Okay, but obi be ka say na ade nti na munipa na etuo kan ne de wan sense bi bisa obi ti se nipa na ne ye interview no o hwa ono ne type of ninim de no obeka bibisa. Yeah, but ena maka say ono na de sa video ne send me. Okay, ono na de send me or the send will say to me nhwe da bi me nhwe na me fan send mo nkrofo ni bi ni na some say me share the dress ni di a ese mo nkrofo ni bi that particular guy no kwa say me kwa me share na da ahin se na ekosi no ka me share na da no ka ho so no ka ho. Yeah, Na de tie ne say on say na me ka say nipa enkwa. Yeah, Minimum obi a o wasi kan duro time you dey sikan twa ne ho entwa. yeah, Da ko dey sikan twa ne ho mani twa. yeah, Na ya no pa be 10 na sikan ne twa no wante ne ho ase o treat kuro ni wie na nwumre be 8 osanfa sikan ya no nam bem san twa no entwa. Aden edu be a spirit ni timi ko na ba ana se Sanka udi aduro sikan duro ni tu aduro ana nka sikan ni tu ntumi nka bie mu a ene nka na uni nyame ayepe no no de ma nyame ye nyame no eno no. Okay, eto de bia o se account na hu moja ni na hu se wo ya ahomaso a na afi wa ba fom. Okay, mo sebe mo pe traditional stuff, traditional protection no mo se bia ma me nko jiwe no so obi ye mo ade a ase mutimi ye nipa na ade ma nya ne ntem so obi ye obona person so o ye nipa ne bone a mutimi mu na kwan ne de wo se mo de ka homa aka nipa ne ntem de nti a me ka sa ne se na nsen guy ya wo takwa zema ho Kwame Ato so ono se ati se so ono so niam ebobo no so ono so protecting go for niam na se one obi nya kasa wa
crime and training and master or GD say on him side and or say or yes side and tentem on the media. No be who say who do abiana. The mechanism be say obi GD de e obi GD. Ono na e woni GD say o keka sa na ma ne ebuma ebenya effects e woni pa no so na GD so change on family social media. And ono mean to me en condemn. Yes. Baby I mention me de e kire me say me hye kokuo mu na enye. And so obi so to me condemn me. Nti GD de e individual de a. Say me hu so obi criticize obi GD a na say nipa me hu how mature that person is. Yeah. But what you say? Obi ane ne GD. So what you say? Obi ane ne GD. Chen ye da ukomi. Minimo bi otu chen o de sha atale ani. Yeah. O de we ye pie. Enti de ono be hu se we yu de ebie ntumi me ka sa de na watu chen ye pie. Yeah. De ono so be hye ntumi unsu hye na ntumi kan chen sa de na waka ne chen ahye. Yeah. Sa na tie. But obi ane ne de at appropriate time. Asamado. Papa G. The first simple Asamado. Oh yes, you got to be a free ball. Many Asamado, the native defense family, and ADM Komono. The last time I catch up say more another security agent. And I say security side come on you medina and Kasankasa. Ah, mo de omo shadan show omo say dem mo ye modi. Ubo din bi adachi Enye different you. Combination. It is a ko baby a office dem kire wona ye dress normal. Okay. Just a khaki no ne OG green no. Yeah. Ba ye ko baby a harder. Your baby wo kire hard ye nso aduro. Papa je de enti a ye show sa na ma no. On say nkofo bebre wo bad intention efa tradition ho. Okay. On say security company do so pa na wo Ghana ha. Yeah. Ba ye de no nko na nkofo kasa ban no enhwe ye nya se ebeda ne rebels. E de enti endro na edigu ye ho ni ntia. Say drone ku me hu na me hye we me nya threat. Obi ensuro. Ba kwa ma me nyi se de ade ba akontu me kom sisi a ka interview o ma twere gu ase say ban ne stop here. Ade na ya ye bibire ma de wo de kan ho a ye bu ni pabonefo. Na mum abrofo bulletproof na de de wo de sha ye mbu ni pabonefo. Enu nti ene ye pese abibifo ye sentwe ni kohwe ye chi ne kofa na nanom amamre ene amane no. Enu nti na ye ko amamre ne amane adwumadi ase a ye yi saa ne amane pie. Ema nkofo hu se ye na saa ne amane egu ye ho na amodwen se ye abonefo no ene ye bebo ban ama obi no. Ye bebo obi ama na hini akoso. Ye bebu obi ama netumi esi ne fie. Ye bebu obi ama akontu a wotu osuo kwan so otumi akodu aso nwuma boni bi anka no. Ti ye change narrative a ehyenkofo tim efa aduro ho no. Anu nti na discipline na say am say e man bi ko Burkina na ekwan mu ho nkofo ko hia o ma nsem ko sisi ho se nka bibi say nka mo na nka mo no mo kwa am say nka mo betima protect o mo se nka ye mu bi escort o mo a anka saa de ninsi. Okay. Nke betumi aboa ama nipa nwu. Ne say the work area or say nka police for ni soldier for sa na ma no aban enyuma ye for security services no. O say nka mo nyina ye de o mo bana nka mo de o mo ko ne ye mo sa anema ye bi. Me de se me ka anka mesere aban ne say security forces nyina no anka ye ma omo sa de no. O say police unit no ye wo police fo bi wo ho no mo a omo na ye hard pa anti-robbery unit. Yeah, omo the uniform kwa won so omo share uniform. Guys pa omo for police zoo omo kra. Also omo share uniform. Yeah. Obi ya rasta, ebi ya tattoo omo ho, ebi ya bo asomade. Baby danger ono. Do no ahye normal ta local so onko obetumi akọ. Do no ahye normal police uniform ya. Wako school akwetena school dem ma book ni ade no obetumi akọ. We ka na ire ne ma onko. Ba say omo ye omo ho rasta ni ade na etumi kọ ho. Yes. Enti ade enti na Ghana fo hu se so obi ye rasta etatu no ho a yebetimi use se nipa na bo a oman no. Na ye hu se ankofo ne de bone tag omo. Enso sa ankofo ni bi na o police service mo boa police service amasisi police service apeja. Yeah. Me ka me kwa minim de emu dia ka mesere IGP say police for wo Ghana nyina ya 100 a anka anti-robbery unit no enye 90 na mu 10 pe enye normal police staffs no. Se Ghana pa betimi asole gina ma security nsema ye tighter ye fa police a anti-robbery side no enye more than normal than the office work for no. Ai se Ghana ye wo mi de
office ne saa de ade na emboa police dey in office emwa David omo near den strong men office for na adwuma ho ti se mi say e fa me police a I want to make a 2 office me nkwa twira me ntumi yeah ba so ka se baby criminals bo baby se nkwa for momra seconds ombeba okay nti o se yehu me nim de nti a Ghana for empanyufo ensa kan atai omutumi jeli no se Ghana yo man bi a ni kwa se ke jeli atai ni kwa se jeli no obi o mo chese sebe o mo de boni bebe ya chi no na ya jeli no keni kwa se jeli no Papa J ye betimi atwe atai aso kakra gift ekuta driving gift ekuta atai no okay sanka Ghana police service enya atai a basi ye chesi anwo be se obi otumi de reverse otumi drive reverse 1 hour 47 minutes reverse nkwa driving mirror too we can it say yo driving mirror ni si 1 hour 47 minutes sani pare ya chini jeli no ekwa wasting the talent we because like e training drivers for security services also mu say literacy ene ahokyere ene ma na gift ni ko wie bonim yeah etinka ye twe na so kakra for bone na wodi na ye pe accommodation bi de mano epe e de ne to salary so e de ne share Ghana police service mu Papa J ye wonko criminals be bre ono ma ya jeli wo mo a na e ya ahokyere me nka se bone krono ye omo nya kwan papa anyusu no ti se ye yanko ofo bi a modi ndrogu omo hu didi bone sei ye obi wo ono ma akoma ekuta no senka ye o change ni mindset e de abeye papa ka de obeye aboa o man no kanya asem ketwa ba sai nipa ne ye che ne kwan bone so wa ne ya jeli no ya wasting talent no they all kind of very nice point man I would make call but say yeah what I see you know come on ya me the pa because when him say him guy bia na oye data band we be e man crofo odo no na dwene o hye fie dem no use ono ani computer and laptop dey side dem and na telecommunication bi ehun say oye side no oye omo data ni bi no mo ko che guy no mo che guy no so omo ni ko police station there no omo safa guy na adwuma sa na wo se nka Ghana aban ye adwene boy ni use ye no dey side no omo dwene omo ntia so omo fa na adwuma ye wo kronfo bi wo hono mo a ekwan a ofo aso okoye robin bi no police for ne che no na police for no kra ye shock nipa bi sa no ye njeli no ye use intelligence no obetimi ama mo guidelines aboa police service no yeah pacho wati ase pa enti no me mesre aban no se Ghana police service boy adwuma pa especially a free DCOP former DCOP Kofi Buachi time eba dampare time ewura dampare aba besi ewura tete yohunu time no police assistant yes o se Kumasi aka me down yeah first we won yes we ye killer wa ha we say sisi uta hu bi na killers for nyo mu tufo anti Roberts ne be ba so wow first ne nyenne yeah and there's a wo ye be mount me fa mema ne ndi 7 kwase asem bi mu Kumasi e wo Ghana this what the yard pa me ti group no opo se me ne me nan fofo kasa ya omu nyina de akoma page tum se o asama de be support no iko Kumasi Central okay many anti-robbery unit me dan fo ba kwotena ase ni police ni ba ko kwotena ase uniform a me ka asa me pese me hye ene se de ye pese e operate no de me ya me ho be kire me no mo ka kire me okay omo na etu me fo ma me ne adachi security me bra eh one okay o ma meti ase se me ni security license am ntimi ko guide obi eja pade ma no asemba o me ba me so aje se me kuta security licenses okay enye sa na me dwumadie ne vigilantism akwa ye peme de mara hye mi nsem disenke ye kosi hini na nipa be fa me ne yakọ ye vigilantism o mo na kire me se aje se me nya security licenses okay no mo san kire me se ye ko guide ya se ye ni permit ye kutetu a ye ntumi nyusu weapon enti no ha adwuma police service bo no ntumi mfa wo pen sole mfa tuo nhye wo so se me ya asama do madi nduro me ko guide obi eja pade me di tu akogina ho oboa o de duro se de ye be chew konfo no ye duro ni ma no ko ye sad ni bia omko akwache no wow eno ne nche se wo duro nya adwuma se de obu aduro ni mla so a aduro ni be gya ho no sa na Ghana so wo mra
ubuga na mla so a omo ye law enforcement no make sure say mla no de be ye adwuma wow sanity Matthias na say one fa ope ene mo organize mo na mo what advice every the security service no na mo de ye adwuma and this comment section me hu so mo ka say aban ni hwe ye omungu ye be se na ye mesere masa mo na me ka say mo so mo nko ba bi nkodi enkoye boni bia bego the way amusiti omukro omuti area say na o kan ne because me ye killer wa me ye killer omukro mo ye stubborn kra chen mo a mo didi nro na mo kwam fi say waiting na so mo fa anya sa mo fa anya sa ube hu ye o ba bia na obi na ato nsa afre afrem yeah omo a omuti ku a ekuo ni wi omu bone no ana se later na omo de ku ni ye bone no eyo omo a omatiku omo wa omo se ha se nkofo bi ha adwene omo ye nko omo so se wutumi organize ho de opeko baabi e de mla kwahye onsem koteki action a sa na duru baabi na o president e de tax bi ba ana e de e kan asem bi na se ne wa adwene nya pa mo mutima organize mo waso le tia government no ba ye de ne nya sa bi ye de ne ye individual o ye wedding o here security ho ya ba be boban se de be ya protocols bi bia be ya adwuma wo ye ye ne maso ho na ese kofo bi so mo ma wonye ne court na court ama akwa che koye wa yi but still na awa adwene bi se kofo bi tuma be se yi no mo be fine ya be guide yi na se ama okay so mu community kofo ha adwene ade san ye twetwa manfo mpoma wiwi amanfo fon mo pe volunteer be guide kuro no mada no no ma be faye ni aba be guide wo ya ye mfa ye pe ma se ye be cheche da bi tie no omo nimu no na ka bone fa ye ho ele say we dey me catch team legal wife for say nka omo me fam some ye lumba ewa ye ni ba ku wa akra nka na nka mo kwakọ boban amo obi antu me dede bia ho se Ghana mra ne efo aso so omo nko ye ni wa akra nko me fa ye be awo ende ekwan da so ye ho waye aha nka man che kra say o betimi aye se mra ni si kwan dia ekwan da so o betimi be fam na nka mo timi akwa boban ho dia ye be ko nka enti me kan fo native defense family dia team legal wife for no mo hwe omo na bebe mpese mo ye ni bia no mo mfre omo beba omo do nya bedu anu ma case die o also ye hwan afa bra o ye notorious so we big jos o ye amaru shako o se mesere o sere team legal wife for no kwado mu hia eni afufu ano mu hia omo no kra chendro na egugu ye hu no sa group ni de benya so mo be hia bambo omo de omo no kra chen bambo yeah na me invite omo bambo e be hia because some be ye ni dia fun say omo so no the celebration of life no bambo nti abun say betimi abo omo yani Asamado the leader of a native defense family and AD commander Papa J mama nkoreti akakra native defense force Asamado enye leader oh sir but we say na what say they was kasa yiye ni nti no they know say na we leader NDF nyina me na me ketekete me na me last kura wa NDF oh really wow akasefo na nkasa wo ho oh okay omo na aworo omo mpabo ahye me say ne omo asoma me na me kasa say omo yo mpabo ahye nto ba ha dia ye fa say o yo omo leader me ya founder oh okay ba me nye leader once akura so hu nsa wo hora oni mpanyifo to nsa didi enam obuo ene me modembo enti no me tie group no mpanyimfo a mende che opa akoko omo ho se me sere omo me nka ya hombom ni ndi dwumadi esi no obi a hu me modembo a mebo se me nya basa me mfa me lan hye me nsem nko ya de boni bi a wode ne ho behima later ade asem bre no ena madibuo ena ma sa mpanyimfo ni nyina ebeka ho enti leaders ne wo ho me de me na me suakura wa NDF oh okay enti se etiefo hu me se me na me leader de a me na me small boy just small boy ni mponi e dia na imagine mpanyimfo we na ka o se o tu mponi na o ti se de na nkasa de be hu pa we ketwa ni mponi na kese no na think say omo boy ma pa so omo yankofo bi a I like them and senior o kan omo nya tutu asem hu omo ba bia na nke say asundue because be me hu omo bia so nya ba bia be kona ntokwasi o asundue o enso still be kona mo da so o enti o ye bibi na o pese omo ba be boa wa kwan da omo number na bibi a onipa betimi da reach mo a for ni nyina tudwa because I know say amanfo hia mo pa wo mo nyuma de bebre mu your number no ye 0559 66 95 35 0559 66 95 35 wow oko TikTok nso a obo Asamado 360 okay and as a native soldier
obehu your account e wo ho no okay dwumedie bia wudi e fa bambo dwumedie ho a emra e ma okwan se yesa de no se ya asase na wato e na wusi dan ukuta papers but obi ne wo twe nipa na fakwati kwan so e de killers e tata wusi dan na no mabubu upe security guide e be guide asase na ma wosi ufi a wo frɛ ya ye ba be guide ama se wutu kwan akontuo no bebi awoko usuro kwan no so bia na ya anadwompo wo pembrante be escort o de wakwa wo fra ye be escort o eye na wo ye wedding na wo ye na wo hia security wo office bank forest bureau ade bia wo hia security wo mu bia ye legit enye illegal ye legal bia no wo fra ye ba beboa wo ekisa ogel kra ade asana ogel ba no so na untimi nkofa na Ofe native defense fan, I'm not fan that bro. The here say no be here. No be here. Yeah, we get there. Bambo. Bambo. Fantastic. All right, me jao amawako. What be our because most of our followers, but I'm for people come because of how I will see Kasanti. I'm not obeying followers. Be football ben our Odema youth, and especially omo start over me a killer wa me a killer wa do be no di animo. Sani amano be say o tu sanko phone. Whether as a Papa J. Sanko phone de bia me tu omofo. Maka chiro mo se kela se mo mfa so bi eni so. Ya adwuma ne pesika. Sika na ye kela. Yeah. Ye weska fo bebre o Ghana ha se ya omuni eduru so mo ye killers. Ukoka ewura despite untumi nkogbo no. Debi. Antu wonji eduru. Unuru hompo. Aha. Enti sika so botomu a na wo ye killer. Enti ne yenjai etutura asem no yemfa mpriska kwan paso ngu yebutom na mimi nyeska obo masum kura mekwa kwa report am ya be chome reply wo memo akọ da ba bia wo mpe mese sound da biri mama wo eno na ye mafia mu kese pa se nipa wo na wo dem wo yire ya wo hu obabi hu unya access to family na de me pese me ka kire Ghana man nyina ni Kumase man on the 15th okay obi afa na ni nkire kumawu yewura Kumawu hene berema safo twrebu akodua odi afahye kese papa nantwie okay Shatawale any medical ena ye artista omma be perform wa afahye na se enwumre nti Shatta fans any medical fans nyina bi anfa na ni nkire ho native defense family abusuakuo ni nyina nso no ye kɔ ho ma munyi ni se amamre ene amane ye adwuma no eda no na mo ba mo behu zampa tumi ankofo de o ma no ka se wo ho eni ho no etesa na se ntesa ye di nantwi aboduem ene de se kan ato ho ena mrantie kromofo nyina kuta ndua edua bi so efe ne papa okay obi ebudua ne branch a opa kuta enti Kumawu hene etwa aboa ne wi a wa woji hu di se wo ye bema no na wo wuram no akotwa nantwie no kutwa nantwie na nnua na ekuta omo no mo de bo osise obetimi akowura wo twa de ya obi ambo okay wo twa wie na wada no ho na wo kɔ no omo de dua na ebu osise obewura efie bi ebe hom wo de abo no wura fie ho de no ano no eno na amamre na nkasa no papa na ntwini dua papa na edua na ntwie no eti wo abetimi akotwa nam na wo de ba na omo bo eno ko da be 15th na 15th ene ye be wo Kumawu ye ne native defense family for be wo Kumawu na yakwa fast footage no me experience afashiri bi da matia ba the last time omo ye hene ba akwa na ote so o free mu no ono na ye 207 okay ya afasha kese that time ye man panyin dada Jerry John Rollins Square to helicopter ko afasha ni this time kra me sure say His Excellency John Dramani Mahama so 15th Matia say ne kwa sha say Kumawu started 2 days ago okay ye ko float ye ne maso kwanta hema wow any Kumawu hene ni Kumawu hema any ye DC any mpanyimfo bi a wo ho ye ne omo na call health work any 15th and then so no mo bo match okay by 15th no and the grand inankasa edu wa ye record na yakwa kofa bi ama ye viewers no so enya bi ahwe eti de enkomo no esi ha enemene asamado oye proud member of the native defense family ena edi enkomo mamekasa 23rd of March sunsuma ofedua ne Kofi Kenyatta papa Kumase Rapfather
yɛba ɛyɛ mankran so Apijons Resort ɛyɛ cool 200 Ghana cedis eti yɛnhyia hɔ for Salabash na bibi ankɔ so yɛnkɔgye yɛni ɛwɔ hɔnom bere kɔba no bɛsi amede yɛ fresh boy papa gye ha agye boss multimedia yɛbɛsan so ahyia bio na onipa yɛfɛ ne sɛ Jalidu oh Jalidu ɛwɔ ha na wo so Dramani Dramani nso ɛbɛ support yɛ bibi akɔ so kama thank you for watching yɛbɛsan so ahyia bye bye